Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı bir tuğanlar, mına Daniya mamleketindeyiz. Daniya mamleketinin Borbor şahri Kopenhagen dep bir yerden 300 kilometre turarken. Andan keyin bul uşu çeң çet jakasında bir ayılдар eken. Uşul jerde uy firmalarda mına bizdin mekendeşleribиздин bardыгы uşul jerde bir gelinçikleri, baldары bar birigip çaçırandı koşuna ayıllarda bir 20-25 taydaydın be. Oşo barın çoğulsa, oşo bir Kırgızstandık degende çoğulsa, oşo yerde 20-25 tay jigit eken, gelinçeklerinin bardığı içkeride, mına kalgan 1-2 balagana gelbey kaldı. Bir o Berlinde, daha bir ölerden işinen boşoy, kalgan baldardın bardığı oşul yerde turar. Ana neң meni süyündürgönü, mına Germaniya mamleketi, jana başka Munda Polşa degende bizdin Kırgız bir tuğanlarımız bu eken. Biroq Daniyada mınday barın birikse 100'gө jetpeyip çaçırandı ar jerde. Biroq uşu ayıldarda, uşul jerde 1-2 Kırgız, koşuna ayılda 1-2 Kırgız bolup, bar veterinar eken bu baldarыбыздын bardığı. Janağı süt bere turgan, et bere turgan, uylarda, oşondoy fermalarda, oşo uylarda karap, oşunda bir jakşı önörülörдү үйрөнүп attık. Bul dagı gelecekte biz bilesiңер mal çarbasına jagın elbiz. Uşul жерден bir nerselerdi үйрөнүp, kanday mal bagış gerek ekenin, kanday süt alış gerek ekenin, gelecekte Kırgızstan'a da paydaňar tiyer. Ana neň süyündürgönü meni mına bu jerde aksakaldары bardyk, uşu baldardın bardygy namaz okuyt eken uşul jerdegi. Mına üýgө girsem özünçe meçittey kılıp, jay namazlarda jayıp koygan baldar uşunlardan jazbagıla, Kudayım mına emi çoğun mamleketlerge gelip durup, Kırgızlar köp yerge gelip durup ketip kaldı dep tarınbaсын dep uşo joldun alыстыгына karabay silerge da geldik. Kudayım inşallah mına bu jerde 19 yaşar bala eken, mına göldün barıskondan bolat eken, mına narından jerge taldık baldar var eken, bir jerde aksılık baldar, talastık baldar, arı koşkon ayva ıntımaklı eken uşul jerde turuşup, Daniya özüm on tep tınbay jan koyup tura turgan jer eken, göçö tegereňger 5-tin jerinde ile jer eken. Bu jerde baldardın bardygy ayıp atat, eldin bar oşunday ıntymak, hiç kim adamkerçilik menen jürseň hiç kim eç nerse kılbay, diniňe tiyişbeydi. Baldardın bary Kur'an okup, Kur'an'a sabatı çıkıp kalgan baldar var eken, davatga çıkıp turuşat eken. Allah Taalam razı olsun baldar agemget kılgan kişini Kuday Taala süýet. Baldar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı bir tuğanlar, mına biz Daniya mamleketindeyiz. Daniya mamleketi özü bizdin teritoriyası, bizdin Narın oblasındakyndaydı. 6 milyon halk yaşagan bir mamleket. Bu jerde bulardın Borbor şahrından 300 kilometre çet jakasında uşo janagындай süt bagıtındağı, et bagıtındağı uylarda östürgön uşo fermalar jaygaşkan ayıldarda turabız. Mına bizdin Kırgız jigitlerimiz, mekendeşlerimiz Oşton, Jalalabattan, Talastan, Ysıkkölden, Narından bardyk uşul jerde ıntymak menen eň kiçüsü mına 19 yaşta, ululary mına 26-27 yaşta eken, bardygy mına semeyni, monday nariste baldары var. Uşul jerde koşuna ayılдар turat eken, ar bir ayılda 2'den 3'ten Kırgız bolup oturup, uşul jerde büyük gelinçekleri baldары menen sanaganda bir 20-25 tay eken. Bardygy ele uşul eken. Bir eko gana bu jerde jok bolup atat. Allah Taalam razı olsun. Jigitler mına uşu alys jerde jürüp atasyna, ata-eneňerden ümitini aktagan, halktın batasyny algan, Jaratkandyn razılygyny algan tagdyrlardy silerge nasip bolsun. Bu jerde adal rızkı tababız dep uşu mekeniňerden alys jerde, ata-eneňerden alys jerde, uşul jerde bu Daniyalıktарды taň kaldyryp jürgönüňer bizdi kuwandyrat. Baldardy surap göre turgan bolsak, ar bir jana süt bere turgan, bir günde 30-40 litrden süt bere turgan uylardan bir jigit 200 uydu karayt eken. Oşonda bir jigit 7 tonna, 8 tonna gününe süt alat eken bir uydan. Oşunday işlerde kılıp firmalarda bazı işleşip özleri veterinar bolat eken, bardygynyň kesipleri bul jerde bolsa oşa kesipkey bolgondan any işletet eken. Uşu nerselerden bardygyny үйrөнüp, gelecekte biz mal çarbaçılığı önükön bir mamlekette jaşaýbız. Oşunday bir parodalı uylarda bizde de östürüp gelecekte bizdin ekonomik da salım koşkan jigitler bolasyňar degen oýdabız. Silerdi Hudaý süýet, mına
Antkeni agınget kılgan kişine mına monday narisте balдарды kişinin gözün karatpayın, mаңдай терим менен багайын деген ушундай ниет менен келип атасыңар. Кудайым силерди кудайым сүйөт. Мына ушундай татнакай айылдарда, өзү кыргыздарга ылайык айылдарда жашайт экен балдар. Мына бул үйдө эки ага эне семья чоң үйлөрдө жашашат экен, жашоолору жакшы экен. Кудайым куткулган болсун. Балдардын бардыгы бул жерде те чуркап аткан балдар, тили чыгып калган балдар. Кыргызчаны ушундай туптунук, кыргызчаны унуттурушпаптыр. Андан кийин экинчи нерсе, bu baldarыбыздын бардыгы сүйүндүргөн нерсе, бардыгы намаз окуйт экен, тек киши. Ошентип азандарды айтышып, Куран окушуп, ошо алыс жерде жүргөндө дин менен бир болсоңор, Кудайым иншалла силерди корголбайт. Ошо бактылуулу Алла Таала диндин ичине бекитип, диндин ичине жашырып койгон. Башка нерседен кем болсок дагы, динден алыс болбосок, Кудайым иншалла жакшылыктарды берет. Чоң мамлекеттерге, Германияга окшогон, Польшага окшогон мамлекеттерге келип кетип калсак, баягы балдар таарынып калат деп жолдун алыстыгына карабай, ушул айылдар болсо да силерди издеп таап келдик. Иншалла Кудайым разы болсун, балдарыңарга берекет берсин, мына бул наристе балдарга. Алла Таалам өзү колдогон болсун, алыста жүргөн ата энеңердин үмүтүн актап, эл жерибизди биздин Кыргызстанда жүрсөңөр балдар, Кыргызстанда бир тентек кылып койсоңор ата энеңерге сөз тийиши мүмкүн. Бирок бул алыс жерде жүрүп туруп бир жаңылыш иш кылсаңар, жалпы Кыргызстанга сөз тийип калат. Ошонун үчүн ар бир кадамыңарды абайлап басып, бири-бириңерди контролдоп, ушундай ынтымакта болуп, дин менен намаз окуп, ушундай бир жакшылыкта жүрсөңөр, иншалла Алла Тааланын жардамы силер менен болот. Тапкан тутканыңарга береке берсин. Кудайым иншалла ар бирибизден өзү разы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.